Goizetan bitarte problemak ez daute. Gelditzen da idazten dio problemak. Bai, printzipioz Euskal Herrian. Pues tenemos bajísima. Galiziak goizen ditu 200.000 tona. Erakutsi ber? Bai, eskerrik asko. Eskatzen. Ja. Qué rico. Ondo. Ondo, kosinerua, ondo, Helburu eta Lekitxo, Ondarru eta Mendexako alkateok, sailburu orde, zuzendari, Aztiren zuzendari, eta Lekitxoko zareten zinegotzi hemen zaudeten herri agintari, herri ordezkari gisa, Amarra proiektua eta Matxitxako enpresaren kideak zaretenok, itsas esparruko kide guztiok eta gaur be Iñaki, Bizkaiko Arrantzalen Federazioko presidente hoia be hemen zagozalarik be, egunon. Matxitxako moluskoak eta Aztiren elkarkidetza gaur aipagarria da niretzat. Eskerrik asko akuikultura peska eta akuikultura parkea ezagutzeko aukera emateagatik. Arrantzak mugak dauzka, baina gero eta arrain gehiago konsumitzen da. Horregatik, geroz eta garrantzi gehiago du akuikulturak. Eusko Jaurlaritzak 2014 urtean akuikultura bultzatzeko plangintza estrategiko bat onartu egin zuen. Horren bidez, azpiegitura berriak abian jarri ziren eta industria ikuspegitik hasitako proiektuei laguntza eskaini zitzaien. Gaur, estrategia horren ondorioak jasotzen ari gara eta ikusiko dugu. El Plan Estratégico de Acuicultura 2014-2020 impulsa la creación de infraestructuras terrestres y marítimas para facilitar la implantación de proyectos industriales. Asimismo, la estrategia RIS3 de especialización inteligente contempla el desarrollo de nuevos sistemas de producción sostenible de alimentos, destacando la acuicultura como una de las áreas a desarrollar. La pesca ha alcanzado el rendimiento máximo sostenible en la mayoría de las especies. Sin embargo, la demanda de pescado continúa creciendo como alimento saludable. En este escenario, la acuicultura es una oportunidad para producir más pescado, generar nueva actividad económica y empleo. Estrategia honekin lau helburu uztartzen ditugu. Bat, itsasoak eskaintzen dizkigun baliabideak gorde. Bi, arrantzari lotutako ekonomiaren jasangarritasuna bermatu. Hiru, ingurugiroarekin oreka mantendu. Eta lau, enpresa munduari balio erantzia eskaini. Kontutan izan behar dugu, egun Euskadin arrantzak 2.400 lanpostu sustatzen dituela zuzenean eta beste 10.000 gehiago zeharka mantentzen lagundu. Ekinbide ekonomikonen lehiakortasunaren aldeko apustua da azken 5 urte hauetan abiarazitako estrategiaren helburua. La pesca emplea alrededor de 2.400 personas en Euskadi y genera
10.000 empleos indirectos asociados principalmente a la industria alimentaria. La apuesta por un desarrollo de la acuicultura en Euskadi es firme y para ello contamos con ASTI, el Centro Tecnológico Experto en Investigación Marina y Alimentaria. En un futuro próximo, esperamos poder decir con rotundidad que Euskadi ha creado una industria acuícola sostenible, especializada y con productos de calidad, basada en el más avanzado conocimiento técnico y el desarrollo tecnológico de vanguardia, permitiendo la diversificación económica y la mejora del nivel de vida en las zonas litorales. El proyecto Matxitxako Moluscoak avanza en esta línea y es la primera iniciativa acuícola empresarial para la producción de mejillón de mar abierto en el Cantábrico. Este polígono de producción marino es un eslabón esencial para un sector pesquero más competitivo. Se trata de una alternativa sostenible e innovadora para la producción de alimentos marinos, integrando el tejido socioeconómico de las zonas pesqueras y acuícolas. Nos permitirá diversificar la actividad extractiva para el sector pesquero y reducir la dependencia de importaciones de alimentos de origen marino. Arrantza elkarlaneko esparrua da. Matxitxako Moluscoak proiektuan elkarlana, berrikuntza, jasangarritasuna eta lehiakortasuna dira gakoak. ASTI zentroaren ekarpena oinarrizat hartu eta enpresa proiektu bat abiarazi da. Kantauri itsasoan muskulua ekoizteko lehenengo urratsa eman dugu. Euskal arrantzaleak aitzindariak izan ziren iraganean. Proiektu hau ere aitzindaria izango da gure artean akuikultura indartzeko eta zabaltzen jarraitzeko. Helburu horren alde lana egin duzuen guztioi, zoririk eta onena opa dizuedalarik, aldez aurretik eskerrik asko.